ka taia e tātou. If I am to dream, I dream alone. If we all dream together, then we shall achieve. Nā te puia he rangi. Our whakatauki inspires us to build a Roopu grounded in inclusivity, connection, and whakawhanaungatanga. We open our doors to all, providing a supportive space to explore te reo Māori, waiata, and haka, connecting us to our community and iwi kaupapa. Tō mātou kaiako, our tutor is Nolene Rāwiri. Ngā kaiarataki, our leaders, yeah. Our leaders are Tāne, Aotane, and Wahine. Whānau hō mai te piki paki for te Roopu Hinengaro o Kaute.
Ka tane te titi, ka tane te kaka, ka tane hoki a hau tīhei mōrio. The titi is calling, the tata is calling, and I'm calling. Then I sneezed there. Then I sneezed, and I... It's life. It's life. Ki ora i te iwi ānei mātou, te Roopu Hiraro Kaute. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa. Te
Beautiful state of Once again, a round of applause for our Roopu up here on stage. Kia ora, homa te clappy clappy whānau.